news ziriho aka kanya. Uwitwa Natali Keng ni mushiki wa Jean Michel Sama Lukonde. Uyu nyine yahoze ari minisitiri w'intebe wa leta ya Kinshasa. Uyu minisitiri w'intebe wahoze ari minisitiri w'intebe ubu none muri iki gihe ni perezida ya sena nyine yo muri Congo. Rero mushiki we uyu Natali niwe wagiye kwihuza na AFC M23, yavuye hano muri Congo nyine aza kwihuza na AFC M23. Uriya mutwe nyine bavuga ko utera ubwoba leta ya Congo. Uyu mushiki wa Sama Lukonde nyine perezida wa sena yo muri Congo yahawe ikaze none leta ya Congo yakomeje guhungabana nyine kubera iby'ibyo bintu, nyuma y'uko na Joseph Kabila aje kwifatanya na AFC M23. Perezida Tshisekedi aracyarwirwa n'ishyano nyine yibaza ibiri kuba mu gihugu cye bikamucanga. Ari kubona ko abayobozi bakuru b'igihugu cye nyine bose abakoreye leta ya Congo ndetse n'abakiyikorera bose bafite akaboko muri M23. Perezida Tshisekedi nyine byamucanze, ari kwibaza ati noneho buracyarinde arinde wagiye kwifatanya, arinde menye wagiye kwifatanya na M23 ko mbona bose bari kujya muri M23, ndasigarana nde ku ruhande rwanjye? Ari Wazalendo, ari abayobozi bakuru bari mu gihugu cyanjye bose bari kuntera umugongo, ahubwo bakajya kwifatanya na ni nyuma y'uko ubuyobozi bukuru bwa Wazalendo ejo bundi ku itariki 16 bwatanze itangazo rivuga ko buhagaritse imirwano, nyine bwikuye mu mirwano bwajyaga gufasha igisirikare cya FARDC cya Congo. Ubwo rero ibyo byatumye leta ya Congo isaba uriya mutwe witwaje intwaro wa Wazalendo, leta ya Congo yawusabye kugaruka nyine, kutarekura, kudakomeza gufata iriya myanzuro yari yafashe ku itariki ya 13, iyisaba ngo baze bagaruke ku rugamba nyine bafashe leta ya Congo. Aha nibwo abaturage ba leta ya Congo bari kwibaza bati mbese kubera iki Congo izahura yiyambaza imitwe y'iterabwoba, igisigaye cya Congo cyo kizaba gihamye kuva ryari kugeza ryari? Ahangaha rero ibyo babivuze bashingiye ku kuntu nyine ngo bari bashaka gufata Goma none byananiranye, ari naho havuye inkuru ivuga ngo ni nyine wa muvugizi wa Congo witwa niho Patrick Muyaya yakomeje avuga ati ngo niba ari ukubera ko batinye nyine bavuga, dore ko leta ya Congo nyine n'ubundi ihora ivuga ko igisirikare cy'u Rwanda aricyo kikirwana mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Congo. Nyine yakomeje avuga ngo ni ubwoba yagize, avuga Wazalendo ngo kuko ngo hari amakuru ngo dufite ngo abakomando b'igisirikare ba RDF baje kurwana gufasha nyine abari muri Goma, kuko nyine murabizi intambara zarongeye zigaruka inyuma muri Goma. Kino gice cya Goma cyari kirimo intambara. Ati none Wazalendo yatinya abakomando ba RDF itangiye kwikura mu mirwano, ahubwo ngo nuko iri gushigikira ngo bya biganiro
bashaka nyine by'amahoro arambye muri Kongo, bashaka kujya bumvikane, leta ya Kongo yumvikane na M23. Ubwo nyine yakomeza avuga ati, agira ati ngo twabonye akaboko ka Kabila n'akaboko k'u Rwanda kemera nyine gufasha Kabila kugera muri Kongo. Ibi ni ibyavuzwe nyine ubu Kabila yamaze kugera hano ngari gufasha M23, ariko bavuze ko yanyuze i Kigali ku kibuga cy'indege cya Kigali, aca mu Rwanda ajya gufasha M23. Ngo none ngo niho yagaragaza avuga ati, dore ibyo duhora tuvuga, Kabila ubwe yinyuriye ku kibuga cya mpuzamahanga cya Kigali Kanombe, aca mu Rwanda aza muri Kongo. None ngo amahanga yirwa ahakana, cyangwa se u Rwanda ruhakana ko rudafatanya na M23. Ibyo byose nibyo Patrick Muyaya yamye avuga, yahoze avuga nyine. Naho M23 yo bagize uburakari bwinshi nyuma y'uko bya bitero twagiye tubibabwira nyine uburyo bayiteraga. None yagize uburakari bwinshi, yirukanye bwo kwirukana Sadek ngo bashaka kuyinyuza mu Rwanda. Iranyura mu Rwanda itaha nyine mu bihugu byabo, ariko andi makuru yari havuga ngo bamwe bari kuvuga bati ngo ni wo mutwe Sadek yatetse kugira ngo babone uko bisuganya neza, ngo bageze muri Tanzania, ngo bashaka kujya muri Tanzania akaba ariho bisuganyiriza neza, cyangwa se bakongera bagaca mu Burundi bagaruka muri Kongo. Hari ayo makuru ari kuvugwa n'ubundi abasesenguzi bari n'intambara iri kubera nyine mu burasirazuba bwa Kongo, bati n'ubundi Sadek nica mu Rwanda, iraca mu Rwanda mu nzira y'ubutaka gusa. Kuba rero iraba yasize ibifaru byayo Goma, dore ko nyine M23 yanze yababwiye ati muzataha, ariko ibifaru byanyu icyitwa imbunda cyose muzagisiga i Goma. Nta n'umwe wemerewe kujyana imbunda, intwaro ngo ayisohokane hano i Goma. Ubwo nyine baravuga ko bazaca mu Rwanda n'inzira y'ubutaka bakajya muri Tanzania, bagera Tanzania bakisuganya, bamara kwisuganya bakagaruka baciye mu Burundi, bakongera bakinjira hariya hafi za Uvira, bagaruka muri Kongo bamaze kwisuganya. Ngo ntago bagenda basize intwaro zabo bazisigiye ngo umwanzi wabo, ngo ibyo bintu badashaka. Urumva rero na M23 yakaniye iti ntago, ngo barayigambaniye nyine, bayigambaniye bifashije ino ntuza ya zino ngabo za MONUSCO ziri muri DRC. Aha bavuga ko M23 yo yabaretse bishyira ukwizana nyine aho bari mu nkambi yabo, hanyuma ibiganiro bagiranye, amasezerano nyine barayangiza, ari nacyo M23 yapfuye na MONUSCO iri ikorera nyine iri muri Goma, ivuga ngo gute mwebwe mutugambanira. Hari amakuru ariho avuga ko M23 n'ubundi igiye kwirukana Sadek na MONUSCO, byose bikaviramo rimwe muri Goma. Goma igasigara irimo umuturage w'igihugu cya Kongo, igasigara irimo icunga umutekano na M23, nk'uko n'ubundi bisanzwe kuva yafata Goma. Urumva ko niba bari abarwanyi ba Sadek bahagaritse imirwano bari gushozanya kuri M23, hanyuma M23 nayo ikirukana Sadek ndetse na MONUSCO. Urumva ko muri Kongo abayobozi b'igihugu cya Kongo bagize ubwoba bw'uko
abari babafashaga bari bari hafi y'igisirikare cya M23 bo bigendeye. Urumva M23 igiye kubakuramo. None leta ya Kongo iri kwibaza iti se ko abadufashaga bagiye kwirukanwa mu muriya mujyi, tuzawugiramo dute? None tuzinjira dute twitwaje iki? Niyo mpamvu leta ya Kongo yo iri gusaba uriya mutwe wa Wazalendo ko ukomeza ntuve ku izima, ntukomeze biriya myanzuro yawo wafashe yo kwikura ku rugamba, yo guhagarika urugamba. Leta ya Kongo iravuga ati mwe kuba ibigwara, ahubwo mugaruke ku rugamba duhashye bari abanzi bacu ba M23. Urumva nyine leta ya Kongo nta handi hantu yaca, ubundi igica muri iyi mitwe yitwaje intwaro. Wazalendo yacaga muri FDLR ndetse na MONUSCO ngo yari ifitemo uruhare rwo gufasha Kongo. None M23 byose yabiseshe, iri kuvuga iti twebwe turabirukanye. Nyine urumva ni amasaha cyangwa se iminsi mike ibura kugira ngo babirukane ubundi bavemo burundu.